Hi everyone! Thank you so much sa tanan natong mga subscribers, sa tumatangkilik po sa aming mga videos. Marami pong salamat. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Marian and ako po ang nagmamanage nitong YouTube channel na Jesus I Trust in You. So ngayon po ay magbibisaya na lang ko. So karon kanang arita sa question and answer portion. So atong tubagon ang ubang mga pangutana nga gipang post nila nga ilang gi-comment didto sa akong uban nga mga YouTube videos. So gikan ni Princess Smith Vlog, ingon siya nga usa ko ka PWD, akong gipalayas akong anak asawa, nagbasol ko tanan nga ako nahimo. Pwede ba tulungan mo ako? Actually, ma'am, daghan jud kayong salamat sa imuhang comment. Ang ako lang jud nga matambag nimo kay kun imo na nga gibasulan, it's better gyud nga magpaubos ta sa atong kaugalingon at mo reach out ta sa imong anak o sa imong asawa o sa ihang asawa ug mangayo ta og pasaylo sa atong mga nahimo. Wala man ko kabalo kung unsa jud whole story sa inyohang kinabuhi, pero mas nindot jud kay mas ma-resolve man gud ang issue or ang mga conflicts pinaagi sa pagpaubos sa atong kaugalingon. So mangayo lang ta og pasaylo dayon kung gusto pud ka nga mangumpisal sa pare, mas maayo gyud nga i-appeal pud na sa imong pagkumpisal. Okay. Naay isa ka nangutana gikan ni Floor Lag, dili na mabasa kayo. Ma'am, magkumpisal pa ba ko kung mobalik ko pagkakatoliko or diretsyo na? INC man good ko na convert? Actually, yes. Mao gina siya ang sakto nga tubag. Gikan ka sa pagkakatoliko, gibunyagan ka sa simbahang katoliko nya ni balhin ka sa Iglesia ni Cristo. Nya mo balik na pud ka sa pagkakatoliko. Yes, ma'am. Kinahanglan na before ka mo balik sa simbahang katoliko og makadawat sa kanang lawas og dugo ni Kristo sa kanang Eucharistia, kinahanglan jud na nimo nga ikumpisal og apil uban sa uban nimong mga sala. O na siya, ma'am. So salamat kaayo sa Ginoo, salamat sa grasya sa Ginoo nga mahibalik na ka sa atong simbahan. Ikalipay jud na ni Mama Mary. O nay usa diri nga nag-comment gikan ni Josephine Pasquil Jr. 3953. Dili makaluwas ang pagkumpisal. Actually, depende ra gina nimo, ma'am or sir. Kita god aduna man tay kagawasan sa atong kaugalingon. Naa man na sa Bible gihatagan ta sa Ginoo og kagawasan. Muna kinahanglan pud nato nga ampingan. So kung ako duna koy bugat kay nga sala, kung sa ako lang nga kaugalingon, duna jud koy bugat kay nga sala, vinayal o mortal sin. Mangayo sad jud ko og pasaylo sa Ginoo, direct to God. Mangayo jud ko og pasaylo, makig-reconcile jud ko niya kay dako baya kay kog makasasala. At the same time buhaton pud nako kung unsay feeling nako nga moy makaluwas nako og makatabang nako, which is ang pagpangumpisal sa pari. Namong guna sa Bible nga katong gisulti ni Juan magbubunyag nga isugid ang inyong mga sala. So kinahanglan sad gyud nga isugid nato atong mga sala kay kanang bayang mga pari baya no, regardless sa ilhang mga buhat sa personal nila nga mga buhay, pero kana sila mga kuan ba na sila, gitagaan ba na sila authority. So kana sila makatabang na sila, makahil man gani na sila, no na sila healing, spiritual healing, physical healing, ana. So mao gina usapod na sa makatabang nato nga mas mapadali ta nga ma-reconcile ngadto sa Ginoo kung atong ikumpisal ang atong mga sala. So it's better gyud nga mangumpisal ta, pero depende na gina nimo. Wala man tay pugsanay. So unsa pa ba ang mga gipang comment diri? Ay ate, mangutana ko kung asa nimo or asa ka magampo para sa penance nga ihatag sa pari. Kung anha ba mismo i-recite ang amahan namo og Hail Mary sa iyang atubangan.
first kumpisal nako sa elementary pa jud. Gusto nako makumpisal pero wala nako kay balo kung unsay akong buhaton. Mao na akong pangutana, te, salamat. Salamat kaayo sa grasya sa Ginoo gyud sa pag-abli sa imong kasing-kasing. Aiko Elhara 1819. Daghan jud kayong salamat sa pag-abli gyud. Daghan kayong salamat sa Ginoo sa pag-abli sa imong kasing-kasing. Actually, adto na nimo after tagaan naman ka sa pare no kung ang penance kanang pila ka buok amhan namo og maghimay ka Maria ang imong pangajion depende sa imong mga sala. At pwede na nimo iampo adto dito sa Adoration Chapel, sulod sa simbahan. Pwede ra pod siguro sa inyong balay pero mas nindot sa sulod sa simbahan or sa Adoration Chapel. Adto na lang na dito iampo nimo nga kanang before ka muuli malipayo na ka nakahatag na kag penance, abli ni imong dughan, limpyo na ka. So mao na siya, ma'am. Daghan kaayong salamat te sa katin-awan. Ang act of contrition raman di ay itong i-recite sa tubangan sa pare te mo na ihang reply. Kay salamat kaayo kung replyan. Salamat sa Ginoo. Guys, dili po ko makaingon ha nga ako perfect na jud kaayo ko nga naghatag ko ninyo og mga advice or something ana. Kining akong ipanghatag ninyo nga mga advice or mga tubag sa inyo mga pangutana kutob ra pod ni sa akong mga nahibaw-an base po sa akong mga experiences. So maora to actually daghan jud kaayo nga mga nag-comments dire nga nagpatabang og pag-ampo, mga daghang mga pangutana niya dili na nako ma-retrieve ang ubang mga advices. Anyway, thank you so much guys for watching. So if you have any questions, you can just leave a comment below on this video. Marami pong salamat. Ay napagid eh. Na dire, maayong gabi ises, na ako'y pangutana ba, mahitungod sa kumpisal ba? Sukad sa akong pagkabata, wala pa ko nakakumpisal, di nabunyagan ra ko. Dayon, gusto unta ko mukumpisal, unya, nakapangalawat ra ba kong daan? I-appeal dyan na nimo ma'am sa imuhang, sir, i-appeal dyan na nimo sa imuhang pagkumpisal sa pare nga nakakalawat na kadaan. Actually, kining among kura paruko dire sa amuha sa Dumanhog, iya na gyud mi nga gipasabot nga kung aduna na kay plano nga mangumpisal ayaw jud pagpangalawat daan. Kung aduna kay daghang mga sala nga bugat, vinayal ug mortal sin, labi nang wala pa ka nakakumpisal sukad sa imong pagkabata, ayaw na lang sa gyud pod pangalawat. Kay ingon ni Father excuse me, ingon ni Father nga kanang dili kuno na makatabang jud nato. Mas makasamot padi ay kuno na. Pero magdepende jud na sa imuhang dughan. Is importante jud na gyud nga kuan ka na makakumpisal kadaan. So, maora to siya guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.